Kuluma lishabi lesil liqaqua Jesucristo Jos Ibaon San Juan. Sashtiklajik akwanchak liatin, utliatin kwanchak rikini Dios, utliatin aanchak Dios, aan kwanchak sashtiklajik rikini Dios. Chishunil ki usman sashkawa aan utmaka kareru ki kwang chimaka taan. Rikin kwanchak likyuam, utlikyuam aanchak lissakenke, lipoyanam, lisakeng na lemsong sa liaka, utliaka inka kinumtag sa shpe. Kol el kun likwing taklambil chakshpan li Dios ahwan shkaba. Aan kichal chok ahkiol kial chirish lisakeng, renak chishunile te paang shpan, moko aan ta lisakeng, aan ban taklambil chak chishtiyebal anit sakal lisakeng. Litsakal sakeng linashkutano presid chishunile yochak chichal ksaruchichor. Akwanchak saruchichor, utliruchichor ki ushk sashkawa, abanliruchichor, inka kishnauru. Sarochor ki kulung, uteblikwanke salirochor inka kishkul. Au chishunile like kulukre kishkere kwancho kralal shkaholidus. Ae linike babangre, ebain inka ke yolak rikin kik, chimokorikin dinaraj litzech kwalej malaj utrikin rajom hunak wing rikin pan lios yolajenake. Utliatin kitzech kwalok, utkishkohop lishmuebal sakatyang, utlao shkakaya lishlokal ebil re shpan lityukwabej, ho shlokal lihun chikaholbej nujenak usilal uchityal. La Juan kishcholop lityal chirish utkishche chikaw shchapshkush. An ain lishinki, litachar chikush an nimsh kwankil chiku, shbanak akwang chak chiku. Rikinish nimal shnojenakil, shkakol qe chikahunilo, ashal numtajenak lirusilal kioye ksakaben, shbanak lichakra, ebil chaqe sashkaba laj Moisés, aut li usilal utlityal shkulung sashkaba li Jesús li Crist. Dios mahusut ki ile krush ban aniak likahol behun chiribe likisut qe krikin likyukabeh aan kolkut esin krechiku. Ratin likakwa Anak paling putih,
aku Unita kalmayes na ijang ni Jesus Titipan sikli Diyos sa makalitin Tulunin at lahat sa panarapan Sakit sa pagkaon sa katipapadan Anak ni Patiwan na palitan namin Titipan sikli Diyos sa makalitin Tulunin at lahat sa manarapan Yanita pagpuntan, Kuskutan o besi